Još se ispituje slučaj vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. U međuvremenu, Forum Beogradskih gimnazija predložio da učenici nasilnici budu suspendovani. Bilo kako bilo, stručnjaci tvrde nasilje može da nestane tek ako postane vidljivo. O vršnjačkom nasilju često se ćuti. Kao da je najvažnije da škole ne izađu na loš glas i kao da će sve učestalije čarke, šamari ili šutiranja proći sami od sebe. Mediji pišu, škole obaveštavaju ministarstvo, ali najčešće onda kada se nešto desi. Ministarstvo prosvete uputilo je svim predškolskim i školskim ustanovama dopis sa nizom sistemskih zakona za sprečavanje diskriminacije i zaštitu od nasilja. U rešavanje problema neophodno je uključiti i porodica. Svaki slučaj zlostavljanja trećeg stepena mora se prijaviti u roku od 24 sata. Roditelji treba prvo da se obrate ustanovi, odeljinskom starešini ili timu za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ili direktoru škole u zavisnosti od situacije. Nije dozvoljeno prikrivanje nasilja. Kada se to desi, odgovorni moraju da snose posledice, kažu u ministarstvu. Škole prijavljuju i neke druge rizične situacije, pa nekad i one situacije koje nisu treći nivo vršnjačkog nasilja. Svako obaveštenje se pažljivo analizira. Školske uprave se upoznaju sa tim obaveštenjem i zaduženi za zaštitu od nasilja u Ministarstvu prosvete i na osnovu samog obaveštenja zapravo mi možemo da vidimo da li je škola na dobrom putu, šta je sve preduzela, da li u toj situaciji postoji neka specifičnost pa je potrebno pružiti podršku školi i ukoliko je potrebno, naravno, mi dalje školu upućujemo na procedure. Od škole se često mnogo očekuje. Kada se desi nasilje, odgovor najčešće tražimo baš tamo. Karika u lancu su i socijalne ustanove, ali i roditelji koji nemaju mnogo vremena da razgovaraju sa svojom decom. Pedagoško-psihološke službe u nekim školama osmislile su rad sa đacima koji su pokazivali znake vršnjačkog nasilja, ali pojedini roditelji nisu želeli da sarađuju. Roditelje je teško i dovesti danas u školu, oni su zauzeti svojim problemima, poslovima i ja negde to i mogu da razumem, ali kada se radi o detetu, mislim da je dete ispred svih ostalih problema. Predstavnici Foruma gimnazija prvi put su predložili izmenu zakona i predali je Ministarstvu prosvete. Mi smo dali 4 predloga i mislimo da neki od tih predloga zaista mogu postati deo zakona. Prvi predlog se odnosi na kampanju, što je već najavljeno da će odmah krenuti kroz društvene medije i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Drugi predlog se odnosi na study room, odnosno na kako bismo rekli, upućivanje učenika koji remete ritam časa u jednu posebnu učionicu gde bi bili pod nadzorom. Zatim da se spreči da učenik tokom vođenja vaspitno-disciplinskog postupka promeni ustanovu, odnosno da pređe iz jedne škole u drugu i suspenzija učenika tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka. Da bi se deca zaštitila, u školama se organizuju dežurstva nastavnika, angažuju se policajci i obezbeđenje, a škole i dvorišta su pod video nadzorom koji je povezan sa MUP-om. Uprkos svemu, vršnjačko nasilje ne jenjava. Ministarstvu prosvete tokom godine stigne više od 800 prijava.